ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯕꯦꯇꯔꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯑꯅꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ STFꯅ 6 ꯃꯥꯏꯜ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯐꯥꯔꯦ꯫ Ngarang pulisna fazankiba desamgi thaumi ahum courtna judicial custody da numit 15 gi remand pikre. Borobekra subdivision gi Butangkhal khunda leiba mitei gi yum ani masak khangdaba singna ngarang ahing mai tharam lei. Northeast Windona Sandoksari Benumidang Pau Ming Tabiriba Singbu Chen Maibamna Krumjari, Hauzik Pau Sandokna Pizari. Kangpopi dagi 𝗂𝗃𝗓𝗏 lom suraba nupa ama ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯅꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ 6 ꯃꯥꯏꯜ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ 𝗂𝐲𝐯𝐞𝐲 ꯀꯧꯏ꯫ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯄꯔꯃꯤꯅꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯒꯝꯉꯥꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯁꯠ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ 6 ꯃꯥꯏꯜꯗ ꯀꯥꯔ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ AS01FU 3927 ꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯥꯛꯁ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯆꯤꯡꯅꯗꯨꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯄꯪꯂꯥꯞ ꯂꯥꯞꯇꯅ ꯊꯠꯆꯤꯜꯂꯒ ꯈꯥꯝꯂꯒ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯐꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯐꯥꯒꯠꯂꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ TV-30 ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯕꯦꯇꯔꯤ 10, ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 3,90,000, ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯇꯣꯡꯒꯗꯕ ꯕꯨꯠ ꯄꯤꯌꯔ 3 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯍꯦꯟꯗꯁꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯔꯕ 𝗂𝐲𝐯𝐞𝐲 ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯤ-ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗ ꯐꯥꯖꯟꯈꯤꯕ ꯗꯦꯁꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯉꯁꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯏꯟ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯖꯖ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯕꯣꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯅꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ FIR ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ FIR ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯦꯔꯦꯁꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯗꯨ ꯖꯁꯅꯁꯨ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇꯒꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ Ngarang Directorate of Education S amadi 𝗵𝗵𝗶𝗏ꯗ leiba ꯁꯔꯚ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ amadi Education S ki Director gi Office so lonsinbaga mari lenina Imphal West Police na ngarang fazankhibani. Faraba thongmi ahum adudi Desam Head Office ki Secretary Finance Surjakanta Oinam Pilot Khangemam amadi 𝗄𝗄𝗄𝗃 ni. Manipur gi oina pre-primary gi oza launabagi chathakiba thabak adu niyom yaude chatnaba yaroi haiduna Desam na mamang thakdagi thabak asigi process makha chathadanaba mari lenaba singda haizaki adumakpu Desamna thamkiba wafam sing thawoidaba maongda thabak asigi process makha chatharakpana maram oiduna mari lenaba office sing thonglon sinkhibani madugi damak police na makhoibu fazankhibani. Tha asigi tarukta mitei nupa ama kuki terrorist singna mihathina hatlaga hundok lamlaba matungda Zirivamda irang haurakpana maram oiraga Borobekra subdivision gi Butangkhal khunda leiba mitei gi yum ani masakhangdaba kharana ngarang ahing nongyai matung pung ani helakpa dwaida mai tharamle hari yum tumna mai thabi khraba mioi sing adudi Butangkhal dagi Sanjam Sanatomba mitei ꯆꯍꯤ 64 leikidraba Sanjam Kalachan amadi Wahengbam Moina Babu Singh ꯆꯍꯤ 60 𝗪𝗶𝘀 ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯕꯨꯇꯥꯡꯈꯜꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯕꯦꯒ꯭ꯔꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯁꯥ ꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯅꯝꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ Yum Ilande ko jum mahung batani leiba ada khudak ta tabadagi aidi sumai tawna sima lam sumai tawna housing thole moi housing sipai sing thole haibadagi tabadagi chenthorokpada sipai singna asam rifle singna koi puthokbirakpani ado karibata koi aidi yum geida leibo posai purma amta karim to parakpa ngam ado puno makse noina langthome sanni roi phau cheng hamen moin leiba puno makse amata ngasi bhauda ko koi noina masi kai oiraba mude adu ngarang ngasi chakiba hing sibauda ahing da pung ani da mai thare haibase nongala ko da tare ado hi phauda su kana matana koibu
ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇ ꯇꯝꯅꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯖꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯠꯇ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯕꯥꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯥꯜꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯆꯧꯄꯣꯛꯄꯤ ꯉꯥꯏꯈꯣꯡ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯉꯥꯏꯈꯣꯡ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯨꯜ ꯈꯣꯏꯖꯨꯃꯥꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯁꯤꯐꯥꯏ ꯅꯥꯆꯧ ꯈꯥ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠꯇ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯒꯦꯠꯇ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯄꯤ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯁꯤꯡ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ ꯖꯤꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯂꯤ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯚ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯥꯎꯈꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯕꯥꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯦꯕꯆꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ 89,000 ꯊꯥꯔꯛꯂꯕꯁꯨ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯤꯄꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯦ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯕꯥꯜꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯥꯜꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯞꯂꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯕꯥꯜꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ सेंट्रल फोर्स मैम पुसलकना लान के नामादा लिसिंग हुम्फू मणिपुर से लाख की मयाद पुसलग लान लोइसनब लैरिबसिदा चाही अमा हेलाब था 13-14 चंगसिलाब सिफावदा लान असि लेफनब ngamde कैसु लेतबा कुकी फुरुप मचा मना मैतैदा लांदारकपसिदा मैतैना कीरगा चेनगदब नते अदुबु गवर्नमेंट अमा लैरिबनिना गवर्नमेंटना लैबागदा इरांग थोलकप तारबदि गवर्नमेंटना कंट्रोल तौबैसे मखोइगी मथौनी अदुबु मथौदु तौननब था 13 ꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟꯠ ꯂꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯑꯒ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯪꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯪꯒꯠ ꯍꯟꯗꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯕꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ 3-star ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯗꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕꯗ ꯆꯥꯗꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯣ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯑꯦ ꯋꯤꯛ security advisor Kuldip Singh amadi state force singi leader oiriba DGP Sri Rajib Singh within a week ꯄꯤꯕꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯁꯔꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯕꯦꯡꯛꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯗꯣꯅꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯗꯣꯅꯔ ꯗꯦ 2024ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯁꯔꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯗꯣꯅꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯗꯣꯅꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯄꯤꯕꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ 50ꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ngasi World Blood Donors Day gi main theme haidare akogi Thanksgiving ni akogi unknown donors mayam sina donor where matung the life saving where the Thanksgiving ama akogi World Health Organization gi point yauri so I on behalf of RIMS thanks all the heroes like the theme of the earlier themes in blood donation is like donate blood be a hero so anyone who donate is a hero and those unknown heroes I salute and even single drop is also important so while we read the sort of the points given by WHO 1 unit of blood can save 3 lives Malemgi katpagi numit World Blood Donation Day 2024 ga mari lerina handak chahi gi oina 20-year celebration of giving thank you blood donors have a timda Indian Red Cross Society Manipur State Branch na enhance Manipur aspiring cabin crew and
Ground Staff Training Center 𝗙𝗪𝐻 𝐷𝐴 amadi Blood Center 𝗍𝐵𝑚𝑠 ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ 𝗍𝐵𝑚ꯁ Hospital ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇ World Blood Donation Day 2024 ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ Enhanced Manipur Aspiring Cabin Crew and Ground Staff Training Center 𝗙𝗪𝐻 𝐷𝐴ꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ Blood Donation Campꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯤꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ Indian Red Cross Society ꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ Blood Donation Campsꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ Indian Red Cross Society Imphal West District Branchna RIMS Hospital amadi Blood Center 𝗍𝐵𝑚𝑠 ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇ Blood Donation Camp ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ Imphal West ꯒꯤ volunteer 59ꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯈꯤ Indian Red Cross Society Imphal East District Branchnasu Blood Center 𝗍𝐵𝑚𝑠ꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ district asigi Red Cross volunteersingna ꯄꯤꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ World Blood Donation Day 2024 ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ Indian Red Cross Society Vishnupur District Branchnasu Vishnupur Hospital da pibagi thoram Vishnupur Hospital da pangthoki ngasigi Blood Donation Camp asida punna unit 152 donate tawduna Indian Red Cross Society Manipur na thoram asibu observe tawki hari Donor singna kathokliba adu achamba nate maduna miyoi kayagi punsi kangadoribani haina Manipur lengaki Health Services ki Director Dr. O Sanahanbina phongdokre wafam asing asi State Health Society National Health Mission amadi Manipur State Blood Transfusion Council Manipur Nasantuna 𝗍𝗶 College da Thank You Blood Donors haibe hiramda pangthokiba World Blood Donor Day 2024 gi thauramga mari lenana phongdokibani thauram aduda Health Services ki Director Dr. O Sanahanbi NHM Manipur State Mission Director Dr. 𝗠𝗔𝗡 ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕꯝ RIMS ke Department of Transfusion Medicine ki Professor Dr. A. Barindra Sharma 𝗍𝐵𝑚𝑠 Blood Center ki Senior Medical Officer Dr. 𝗠𝐸𝑚 Surijit amadi 𝗍𝗵 College Imphal ki Principal Hizam Romin Suthoram aduda saru yaki Director Dr. O Sanahanbina hai Voluntary blood donor ama oibana miyoibagi punsi kanba ngamba khakta natana haksang faba punsi ama hengbada chauna mating pangi miyoiba amana ana ayek yaurakpa matamda 𝗍𝗵𝐻 hiram kayada mathau tai aikhoi khudingmakna sang naina kathoktuna gi awatpa leitana ba honaminasi hainasu phongdoki handaki oina Timase celebrating 20 years of giving Haraga Thank You Blood Donors Haibane this is the campaign and Thank You Blood Donors Haibase your gift of life is priceless blood donors in Pibiramiba only the 300 ml of blood to sing it's a gift of life punsi pibibane anaba amada punsi pibibane so the voluntary blood donors I really salute you are the real heroes objectives of this campaign the objectives are to thank and recognize the millions of voluntary blood donors who have contributed to the health and the well-being of millions of people around the world mathangda to highlight the continuous need of regular unpaid blood donors Case amagi process zatharingai manungda paumi singna legal reporting piduna pau phongba yade process loidriba pau aduna miyamda lana chatkinabagi machak ama ohli haina Hindustan Times ki legal editor 𝗓𝗏 phongdokre wafam asingasi High Court of Manipur amadi Manipur State Legal Services Authority MASLHA na sinduna challenges in legal reporting and the role of media haibehiramda nongmagi oiba Khananainabagi tharam ama High Court of Manipur gi just launched hold the pangthokiba tharam aduda phongdokibani Khananainabagi tharam aduda resource person oikiba 𝗓𝗏 hai miyamda asingba achumba report sing pinaba honabada paumi singi thodang yamna chawi Court na thadorokpa cherol singda paumi singna public da khanghandringai mamangda court kamari lenaba singa pau faunaraba matungda case khudingmak cross check toraba matung hanjin kupna yengtuna asengba achumba khanglaba matamda pau phonggadabani mapung fadriba case natraga process sathariba case ama miyamda khanghanbada lana chatkiba yaba phibam leibana case mapung faraba matungda pau adu phonggadabani case ama loishinaba honabada stage kaya ama lei paumi singna hena court ki Sizinariba language sing asi khanghanaba thabak thoram kaya amasu paikhatnaba same sari masina paumi singbu hena mayek singna khanghanduna niyom chumna pau phongba ngamnaba paikhalakpa khongthang amani social media pariba miyoi singnasu miyamda sak takpa yaba photo natraga video upload tawba yaba yadabagi matangda su munna khangfam thoi maduna khangdana
Tabak taubana tungda akaiba kaya ama lakani haibasu khanggadabani nakal ama khaktangi wa taraga report piroidabani loinena juvenile oiriba singi casing lakpada miyamda khanghanba yaba yadabagi matangdasu paumi singa khana neinaki Is going to be tried. So for us it is important to understand the difference between framing of charges, commencement of a trial, and when trial is commenced, the question of evidence, the question of testimonies, cross-examination, all that will happen, and then there will be a conviction order, and perhaps after the conviction order there will be a chance, opportunity given to the accused to now for the quantum of punishment they can argue what should be the, on the point of sentence there will be an argument. So we must understand each and every stage of a criminal trial when we are reporting about a criminal case. Therefore, what I believe is that it's important for us to understand the court procedures, the legal processes extremely well so that we can accurately report about a pending trial. Likewise, for a constitutional court which has a wider jurisdiction, we have the writ petitions, we have the criminal writ petitions, we have the civil writ petitions, we will have also the appeals arising from the district court. Manipur gi chahi helaklaba lan asina tangdu laitadana leiriba asigi asingba warishin ama lakjungai cherakta Manipur gi ngamkhai oiriba zirida yum kaya mai thaduna amadi lanthum kaya manghan takhan kibana maram oiraga lanjena duna leiriba mioi singi matangda awaba phongtokpa mifam ama ngasi ningthaukhong bazar da pangthokre Protection Committee ningthaukhong na sinduna phongkiba mifam aduda committee gi president 𝗍𝗴𝗏 sanana ngasigi luchingba sing Delhi da famu harga famba Ngapigani, Delhi na famu harga famba lepu harga lepa masagi wa amada ngang mangamdaba luchingba oire chahi helaba irang asi bot mayada nemlam laga bot hek loibaga hanagum chap chana chathaba asi yaringde Manipur gi luchingba sing India lengakta kari su haiba ngamdaba bu pendaba phongdorakhi amadi security advisor Kuldip Singh Sillu AR khudakta Manipur dagi halanko khudakta Manipur gi irang loishilu haiba slogan kaya lauduna khongjang changsinki Bazarda akogi protection committee adu government wing sing aduga atenba minima event mayam parja puna mangna ngasi di pendaba penmanda badagi ngasi sitin protest se phamlaga ngasi una usinadraba tana tasinnadraba bharat sarkar amadi akogi manipur sarkar adi akogi thaumi sing asida akoi pena mutangdi wa ngang asi aibi damakta akoi dana sijabani aibadi Sahi amaga thama sanga aba lanfama sida ngasigi Manipur sarkar sigi chief minister oibiriba chief minister amadi magi colleague sing aduna tasinare araga lanfama si iramda masida ikunga ngasida akogi ipodi chai mangsil laglabani koi na confirm thina aibagi wakan diwang bada akogi India government da kandu mama phawa haiba ngamdaba India government na no harga no kappa mata tau harga tauraga le mo game taudana game sana leibase ko jengba ngamlatre maramaduna ngasi ko gi jiribam da thokliba uki narco terrorist na ladagan ko matamda Central Army singna jangsil laglaga mating pangba sasinaraga mi kallaga puthokpa mi singa si hondokpa gari da haba ga mi hondokpa ithabakti makoina sathaba aduga masagi mayum makai leidiba posai puna magaduna mai thahal libado India government gi chaw Thawai Mirelgi team na lanjana duna Vidyanagar Multi Sports Complex Indoor Hall da hangba relief camp te leiba mioi singa una duna makhoibu thongna hapa oina mateng pangna bangarang zirivam da thunglakibani haina Thawai Mirelgi convener Thongam Dara Singna paumi singa una bada phongdokre ngasigi yengsen khongchet aduda Thawai Mirelgi co-convener Paunam Sana Hanbi Devi advisor Tongbram Theba Devi amadi medical team gi 𝗋𝐢𝐯𝐬 𝐁𝐫𝐿 susaruyaki Thongam Darana Hai Zirivam district Churchanpur amadi Frezol district tainariba mafam singda kuki narco terrorist singna landarakpadagi hauzik lanjena aduna Zirivam da hangliba relief camp singda leriba inmate singna Thawai Mirelgi team da phongdorakpada leingak amadi CSO singna nungaina thambiragasu masagi Thawai oiba Yumfam aduda leizage coexistence oina mafam aduda chana thaknaba karimata pibidragasu full security pibirabadi ngasimak hanagi yumda leizage haina relief camp ta leriba mioi singna phongdoraki maram asina mari lenaba authority singna ahawba pizaduna no yudaba mafamda thambibabu nate
अथुबा मतमदा लेंगांगना मसा मसागी युमसिंग साबिदुना लेहन्नबा थौरांग तौबियु अमदि फुल सिक्योरिटी पिबिदुना हानगुम लेहनबिनबा होनबियु हाइना फुंगदोराकी ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯐꯔꯖꯣꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯀꯥꯆꯤꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝ ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯇꯥꯖꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯦꯔꯦꯜꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯆꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯌꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomigi Thomi Singna Zirivamgi Uchathol da Leiba CHC Hospital da Chatuna Yingsulubada Awatpagi Awatpangak da Leramba Ubada Penda Bowafam Kaya Lengak da Thamlakli Kokomigi Media Coordinator Yumkhaibam Surizit na Paumi Singda Hakibada Nong Khara Suba Asida Hospital Building Manungda Ising Yuba Amadi Ising Taramba Ubada Angak Papoi Masi Yamna Kuikiba building sunate Mari Lenaba Singna Yengsinba Watpagi Kudamni Haki Lunina Doctor Nurse Samadi staff Singi Awatpa Labor Thingnay Room Kayada Nong Yurakpana Maram Orga Doctor Singda Kudong Chadaba Tokanba Uraki Matik Mai Matik Chana Fungdaba Equipment Watpa Ceiling Kairaktuna Tarakpa Candle Thanduna Delivery Taukiba Operation Theater Hire Awatpa Ngakta Labor Aduga Gynecology Doctor Laitaba Doctor Singh transfer Toglabasu Laktaba Masi Lengak Namatam Chan Action Loktabadagi Pumnamak Tokpani Haina Fungdoki ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯆꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯇꯤꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ जगह असी पब्लिकना मियामना थेंगरिबा अवाबसिदा मसिगी मनुंगदा हेल्थगी ओइबा अना लायेंसंगी ओइबु सुबो मयोंग याय हाबिदा कोइ लाक्सबनी कोइ लाख मतमदा हेक संग मतमदा थेंगजरिबिसे थेंगजबा खतंग कोइना हाइजरबदा अहानबदा ngasi कोइ नोंग ताबसिदा मरु ओइबा रूम खरसी अखोइगी असोसो तप यारगा बिल्डिंग सी अखोइ नोंग युरकांदा इसिंग यारगा लेरंबा अदुगा तोमा तोमा मरु ओइबा रूम यामनि नोंग युरिबा मयाम थेंगनैसि अदुबा अखोइना बिल्डिंग से कयाम लीरेबनो नत्रगा कयाम सांग मसि पोसे चलाबनो हाइना अखोइना हगना येंगमतमदि सुबदगी 2016 दा रूम से हाइरिबा बिल्डिंग से सांगारगा थबक होखिबा मनि तेलबा मतम सिदा मतौ क्रमना हाइरिबा ममन यामलबा बिल्डिंग से नोंग युबनो अदुगा नोंग युबसिना मरम ओरगा लाइबा अनाबदा अमदि डॉक्टर दा मसि खुदोंग सादबा कया मायोंने हाइबा सुम असु खोइ ngasi खोइना उबो Officer Dr. R.K. Diwakarna Haikibada, Dr. Singhi Awatpa Leite, Dr. Gi support Tonaba staff Sing Leitaba, Toilet Sing Fataba, Blood Plant Leitaba, Oxygen Plant Su Leitaba, Electric Wire Su Lot Puba Ngamdaba, Electric Land Su Kaimai Village Romga Punbana, Mainga Hak Leitana Mutba Asisu Achoba Problem Ama Oi Haina Fungdoki. Doctor से आवाज पर लेके डॉक्टर की जब सुने वाले स्पेशलिस्ट जो मुझे कोई मेडिसिन की भजन ले ऑर्थो की ले जो हम तक की अनुभव था भी रखते सर्जरी की मुझे जॉइंट कर ले डॉक्टर की वजह से मांग चाहने ले अदब डॉक्टर की सपोर्ट दोनों स्टाफ से आपको की दिया तो बहुत सारे स्मिंग है डॉक्टर मैं मखादा नर्स मैं मांग ले आपको से नर्स की हेल्पिंग हैंड जो वाले मुझे अनुभव अब मम्मी मेल नर्स अब मम्मी थारे ना हां की सर्जरी डॉक्टर की मतुंगी ने तो हां की ले मतुंगी स्टाफ नर्स ये वाले अंदर staff ore plus aduga phai hojik laiba doctor ke jo phai ot room ha chu leite adagi delivery room ju phana ju wa cha ge dre ma mang de dum mai lak ta matam da dum to thai pa ga pok ki sum khara yaw ye phai ngam na ba dum mai se dum tang problem ori mai gilan aduga phai building ke jo facility de ngam ba khara banjala ne depleted condition ore ana sangaru badagi repairing di tor so dum depleted dum ore ne tang patient ka ku la ga jo na han ward le da moi tang khudong thi ba nungai ke re Manipur ki Chief Minister na Zirivamda lakani haina thasaba pi khraba matung ngasi fawa cancel tawduna leiba maram na Zirivam gi miyamna CM na lakpidragasu leiba authority singna thogliba thodok sing yengsinduna tangdu leitaba purakna ba thabak paikhatpiu haina Ziri Development Organization ZDO amadi United Ziri Youth League
𝗍𝐿 ꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯖꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯖꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯏ.ꯗꯦꯋꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯔꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯖꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯍꯩꯆ.ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯖꯤꯔꯤ ꯌꯨꯊ ꯂꯤꯒ 𝗍𝐿ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯒ꯭ꯌꯥꯅꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯗꯦꯋꯥꯟꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ 6ꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯩꯅ ꯁꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯕꯔꯥꯛ ꯁꯔꯀꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯣꯇꯣꯕꯦꯀ꯭ꯔꯥ, ꯖꯤꯔꯤꯃꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯕꯁꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯔꯥꯛ ꯁꯔꯀꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯕꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯝꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ CSO ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ 6ꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯑꯇꯤꯡꯕꯤ ꯈꯨꯅꯧꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯁꯔꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔꯕꯨ ꯃꯤꯍꯥꯠꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯖꯟꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯅꯒꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯜꯇꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯍꯣꯜ, ꯁꯤꯡꯗꯣꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯑꯇꯤꯡꯕꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯍꯔꯤꯅꯒꯔꯗ ꯍꯥꯡꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ, CSOꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯕꯣꯡ ꯖꯤꯄꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯂꯥꯃꯥꯕꯥꯗꯇꯒꯤ ꯔꯦꯟꯕꯣ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯂꯥꯃꯥꯕꯥꯗ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯅꯒꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯈꯥꯏꯅꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯁꯂꯥꯃꯥꯕꯥꯗ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯨꯔꯤꯅꯥ ꯕꯦꯒꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯤꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯁꯂꯥꯃꯥꯕꯥꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯅꯨꯔꯤꯅꯥ ꯕꯦꯒꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ इस्लामाबाद रिबोंग जीपी की मनुंग लेबा वार्ड नंबर 5 मैरापाइबी अमदी रेम्बो क्लब अनि पुल्लगा तेगरा की पूरा सकल एरिया दा लेबा लमदाई खुनौ अमदी लकोइपुंग हारिबा लम असिदगी मैते इस्नाउ सिंगी मथक्ता कोई लंदा सिलपा कुकी सिंगना मसना लांजेलागा देरिबा कोई बिदानगर के पॉलिसी दा लेजिदा कोई अंगम मतेंग खर तौजगेना लाक्सरी अदुना कोई अंगम मतेंग तौजबा असिदा कोई यामबा यामदबा कोई ngамजबा खरदु उजरगली जिरीबामदा यामना तंगदु लेताना नुसी चानाना हिंबिनरंबा जिरीबामनी जात सुना लेबनी दुमिनी इंडियान सु खंगनरिबनी खंगहौदना सरतना लेखिदबदा मफम मथोंग हुक्तबा मियोय खरना महाको मिहाथिना हापिरंबगी दमक्ता इस्लामबा रेम्बो क्लब अमदी मैरापाइबीना नुंगाइतबा ओंतोक्सर हौजिक पाउगी मेरक्थन तिनबा ब्रेक अमतंग लोमिनसी। Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. ब्रेक की मतुंगदा मयाम बतरामना ओक्चरी मखाताबा पाव पिजरी।
Manipur State ki mapan lamda leidiba Manipuri Kanbaluf Makal Kasar Assam amadi Manipuri Youth Front of Assam Maifana Jurivam the Hauzik Lanzana Duna Leiriba Relief Camp Singda Chanaba Polam Setnaba Firol amadi Angang Singi Polam Kaya Jurivam gi Vidyanagar Multi-Purpose Sports Complex Indoor Hall the Leidiba Inmet Singda Kusinakre Thoramaduda Saruk Yakiba Manipuri Kanbaluf ki Chairman RK Sanahalna Manipur da Thokliba Irang Asina Awaba Taraba Singi Awabada Saruk Yazari amadi Zarivam the Thokliba Irang amadi 𝗵𝗴𝗶𝗶𝗃 imung singdagi tongan-tonganba mafam singda khundaduna leiba Meitei singna magi leizaba khaigatnaduna Zarivam da awaba taraba Meitei singda tengbang-nabagi damak sinarakiba polam singadu miyamgi mahut sinduna makal amadi Maifana Zarivam gi mafam kayada sangjafam lauduna leiriba miyoi singda khutsinaki Mapan Manipur da leiba Manipuri Association Manipuri Kanbaluk haiduna hairiba lup asina mayam tangdagi lamdam sida lanjenarapa miyoi singsina thetnaba phi nachingbasi jamna awaba mayoknare haiba tabadagi Mapan Manipur da leiba Meitei macha aikoina madugi sentiment to thangnabadagi tongan mafam da leiba maruaina Silchar Lok Sabha Kendra ki manung da leiba Meitei singsina magi ngamjaba makali khutangda lanjena pa miyoi singda johonbi haiduna maruaina phi rol setnaba phane litnaba phuri khongrup khara asmai tongna khoi pujare Fagi advisor Seram Herazit Singhana Haukiba Megi Chechet Ahum English Sing Aniga Kunhumdoidagi Leptana Makatsa Tarakpa Oina Assamga Manipurga Lona Riba Zarivam the Tasaki Chechet Tarukta Soibam Sarat Kumar Kobamiyoi Ama Tamtina Hat Krabamatung Meitegi Yum Kaya Ama Kuki Singna Mai Tabiduna Lanzanarakpa Miyoi Kayana Vidyanagar Multi Sports Complex Samadi Zarivam the Leriba Atay Atopa Relief Camp Chatuna Firol Instang Napi Angang Singi Acha Athak Sanapot Amadi Cheng Hawaii Chingba Polam Kaya Mating Pangki Okay, but 2023 May ahumdagi lepna chatharakiba kuki namiti de landaba se makha chatra koina kugi Assamga Manipurga bordering woriba koi Jirivam dasu June tang tarukta koi laiba thiba thudonda koi yamama thina hati kibadagi kuki haiba tinya committee gi jum mayama mai thado kuduna lanjenat pa haitare yum lejadra bai chinaw mayam ngasi sport complex laiba loina tanjakuda koi soroting de laiba unit kemsing koi Amanda Lai in Jeremy, but we Matuna Queen Award, we will Matuna Firol, Sena Sana, Bagin, Pigi, Pagi, Apabang, Athena Queen Pujase, Adugi Mataka, Manipuri Youth Front of Assam, Amadiki, Kadasu in Falgi, Samnajaraga, the Queen Atopa item, Queen P, Masas, Sinaba, Chanjataba, Questionary item, in above Munaba, Adugi, Ponyama, Hansing, Pignan Oliva, Itemasing Yamjo Mokuju, nutrition product, the whole league, Miyama, Angang Sing Sananabai Bowl, Adumuga item, especially na Kata Kalam Yauna Pay, Purapasi Yaujari, as the Sweden Pay, Maruana Sport Complex, Ayam by Tim Kusinagani. Khangabok Students Union ki President Kiran Thoksom na haikibada Chief Minister na wasak kiba amadi action yengbiu kayarak haikre adubo hauzik fawa thabak oina onthorakdri aduga DC amadi SP na security pibagi chansu yamna name na uri medical gi matang dasu yengsinba yamna watli government ki maikedi gi micheng sangdri ingna signa leiramba Zarivam ngasidi kuki singna thugaire chai ama helaba asi fawa lan asi lotion bijiba karigino Manipur lengak na kari khanli haiba wafam thamki Tasengna akogi localgi akogi maifagi kadasu nangam pulakanda akoi hujuje akogi Zarivam da awana tarwa nam da koi mateng pangba lakchari bini akoi hujikse taseng haiganda akoi jiri lambi se hujik yade aduna akoi flight ki through da laganda akoi somdagi phawraga akoi chinau sing wabe yade harakanda imphal da le horiba Manipur gi men imphal da le horiba chinau myamna akoi gi through da haidare kaza suri through da koi mateng pangba lakchari bini akoi na khak nate akoi mafam sida yorok kanda akoi maninda mateng pa mayam ama pangbe kan lakchari
तसेंगना लूरीबदी अखोइगी मणिपुर गवर्नमेंट जो जे मांग एक्शन येंबियो हाइग्रे मान तौगनी हाइग्रे मान मयाम अमा लाखोख्रे प्रॉमिस मयाम अम तौग्रे अदु होजि करिनो तौरिबसे होजि तसेंगना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा लेबा इमा इवेल मयाम सिगी वाब खमथेंगना अखोइ उरुबा कांदा अखोइ मिटे दिता खंगौदे अदुना तसेंगना मणिपुर गवर्नमेंट ना होजि मखोइबु सेफगार्ड तौबिबगी मुहूर्ता अखोइगी चेलो हारगा मफम सिदे रिलीफ कैम्प हांगबिरा कान मफम सि थंबिरे मखोइगी युम कै मयाम दो सिक्योरिटी तौबिरा तौबिदे देन अदु इसुमथक होजि अखोइगी तोन तोनबा रिलीफ कैम्प दा लेबा इनमेट सिंगसिगे वरी साबो कांदा अखोइगी होजिकी डीसी एसपी लेबा मयाम सिना मखोइगी यामना सिक्योर होइबगी चांसेस याम नेमी मखोइदा सिक्योरिटी पिबगी इम्फालदगी लाखिबा सलाइसा पिबारल पुंसी मरुफ SPPM मनपुर की थौमी सिंगना लांजेलक्तुना लैरिबा ज़रीवाम की रिलीफ कैम्प सिंगदा चतुना येंसिनख्रे येंसिन खोंगचित का मरी लेना सलाइसा पिबारल पुंसी मरुफ SPPM की जनरल सेक्रेटरी सगोसेम संजितना फोंदोरपगी मतुंग इन्ना लुब असी मैटे की लाइनिंग लाइशु अमदी इनात कमरी लेना MLA लोरेंबम रामेश्वर की मखादा लिंखटपा लुफनी अमदी ngasi ज़रीवाम की टोंगान टोंगान मफम दा हांगलिबा रिलीफ कैम्प सिंगदा चंगदुना अवाट अपा सिंग येंसिनबता नतना सेलगी तेंगबांग ओइनासु मतेंग पांखी हाइना फोंदोकी मतुंगदसु मतेंग पांखीगनी हाबिगी थाजबा मियामदा पीकी जिरीदा लैरिबा कोई सिनाउसिंग माइबेंसिंग दिमक अवाबा तारबा सिदैदा कोई लुक्सिगी माइकैदगी अंगम खरा मतेंग पांगनाबुदम दा लाखबनी अदो मतुंग ताबसु कोई अवाट पासिंग सिदै लैरिबा जिंगया अंतोगिन तौनरगा हाइतारे कोई मखा ताबसु पांगबा लाखगिनी अदुगा हुजि ओइरिबा सिचुएशन असिदा कोई इम्फाल दा लैबिरिबा अदुगा अतोपा ऑर्गनाइजेशन लुक्सिंग अदुगा अतोपा लैरिबा कोई रिलीफ कैम्प सिदा कोई मतेंग पांगबा जिंगना लाखपिरगा कोई हाइरिबा जिरीदा तारबा अवाना तारबा फमजु लाखपिरगा मतेंग पांगबियो हाइबा फमसिन यामना थंबेगे हाइरिबा रिलीफ कैम्प असि विधानगर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हाबा बेगादगी हाइरिबा मफम जिदने अखोइना लाक्तरिजे अदुना मतुंग ताबसु लाक्तगे अदु मखा ताबजिंगु अखोइगे लैबिरिबा ऑर्गनाइजेशन लुक खुदिमोना मणिपुरदा लैरिबा खुदिमंगना अखोइगे हाइरिबा मफम जिदा वाना ताबजिदा लागा मतेंग पांगबिदा खोंगसत असिदा सरुक याखिबा SPPM की मेंबर कोंसम बिनोइना लुफ असगी थौमी सिंग लाकपा मतमदा रिलीफ कैम्प दा लेरंबा मियोय सिंगना फोंगदोरपगी मतुंग इन्ना ज़रीवामदगी मनुंग चंगसिना लैरिबा बोरोविक्रा असि सिक्योरिटी मचिक चाना लैतबना खुंजा सिंगबु प्रोटेक्ट तौबा ngamde मरमसिना हौखिबा अहिंगदा बुटांखल दा युम अनि मै थादोकलमखि मरमसिना SPPM की माइकेदगी मफम अदुदा सिक्योरिटी मतिक चाना पिबिदुना मसा मसागी युमदा हंजिन हनबियु हाइना सरकार की पुनिंग चिंगसिनखि रिलीफ कैम्प लेबीरीबा अवाना तारबा अखोइगी नुंसीजरबा अहलमन सिंग इमाइबेल अदगी आंगांसिंग असिगी मफमदगी ताबगी मतुंग इनदी बेगरा हाइरिबा जगा से यामना खुदोंग थीबा जिरीबाम टाउनदगी जुखरा लाथोगा लैबा मफम सिदा अखोइगी सिक्योरिटी की करिगी मतिक साबा प्रोटेक्शन लैतबा अदुगुम मफम अमा वइबनिना मसिदा अखोइ लाक्सरिबा SPPM के साइटगी सु अखोइना गवर्नमेंट के साइट अपील तौजनिंगबसे तंगाइ फदना हुजिक हुजिक लैरिबा फिबम सिदा ngarang last night मक्तदा अखोइना फंगजबा पाउगी मतुंगिना युम अनि मसु मै थाइ हाइना ताजरे अदुगा हौजे फौदा बॉम्ब पोखाइबा याउना तोंगान तोंगान बा युम ओवरऑल युम मरफुगी मथक्ता 80 प्लस ता हुजिक युम मै थाखरे हाइबगी अखोइ चपचाना अखोइ यामना शांति ओइना लैरि हौजिक था 39 मपुंग फाना लान से चथरकलबा फावबदा जिरीबाम सिदी मणिपुर स्टेट दा याम शांति ओइना नुंसि चानना लैरि खलगसु अखोइगी लैरमीबा अखोइना मफम स्पोर्ट्स दे यौसलकपा मतमददी अखोइदा पुकिंग दा यामना नुंगाइजदबा अमा फावजे अफबा खुनाई अमा ओइरकनबा होनबदा अंगांग अमाबु निंगथिना महै मसिंग ताकपिनबा अफबा ओजा मथौ ताई मसिगी दमकता ngasi लिटिल मिलेनियम इंस्टीट्यूशन की चीफ लर्निंग ऑफिसर CLO अमदी ओजा सिंगी ओइबा टीचर्स ट्रेनिंग एंड टीचर्स एक्सीलेंट अवार्ड TEA की थोरम सिलिबनी हाइना लिटिल मिलेनियम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की CEO सजिद अलीना फोंदोक्रे वाफम असिंगसी इंस्टीट्यूट असिना सिंदुना चिंगमैरोंग दलैबा क्लासिक ग्रांट पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा वाफम असि फोंदोक्लदुना अलीना हाई इंडिया की सिटी चाम यांखैरोम दा पुन्ना ब्रांच साट्रट यांखैरोम लैरिबा लिटिल मिलेनियम ना महैरोई सिंगदा थोइदोक हेंदोकना ताकपी तंबिरिबा ओजा सिंगदा टीचर एक्सीलेंस अवार्ड पिदुना इकाय खुमनबो उलकपा असिमक यामना नुंगाई मणिपुरदा लैरिबा इंस्टीट्यूट कया असिगी ओजा सिंगना अंगांग अमगी महै अमदी पुंसिगी लंबिदा चही अनीदगी तरुक फावबा असि यामना मरु ओइबा पुंसिगी तांकक अमनी खंदुना निंगटिना ताकबी तंबिबा चंगी ओजा सिंगना अंगांग सिंगबु निंगटिजना लोइनादुना अफबा महै फंगहनबा ngamnaba लिटिल मिलेनियम ना होनरिबा असिगी मनुंग चन्नंगसी इंस्टीट्यूट असिना टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम असि पांगथोकलिबनी ओजा सिंग अमदी CLO सिंग
asigi hotnaba amadi makhoi maru oiba thodang kaya gi damakta Teachers Excellence Award sing piduna makhoi puning thogali haina su phongdoki facilitators training and orientation program, which happens twice for a teacher in a year. Apart from that, like multiple module trainings, then on-job training, then on-job class observation, all of these things continues to happen, so that we are like sure that a teacher, the way she is delivering is perfect. Keeping that in mind, today also we had one similar training, and this fortunately was conducted by CEO. She is like 𝗍𝗶𝘄𝐽𝐬, who is heading our academics panel. Yeah, she is CEO with us, and under her we have lots of academic managers who are there across the country in different cities to go and service these centers. Like today, how she has conducted, she keeps conducting some similar cluster trainings in lots of cities, multiple cities. Today we had this training, as well as we had Teachers Excellence Award. On one side, where we keep training them, on another side, we also want to recognize them. When you recognize, person feels more motivated. MBBS tamdana Dr. Oiba Yadabagum Oza Oinabagi train Todana Oza Oiba Yaroi Pre-primary teachers ke training Taunabagi institution Linkalu qualified Oidriba Myo Kayabo Manipuri Education S Department Oza Ohenaba Aranba Kongtangda Oza Lonaba Honarak Libasi Kudakta Lepo Demand Sing Asida Uniform Oyuna Say Ama Hena Lautuna Laklaba Koishau Naraba Desamgi Taumi Singna Directorate of Education S Amadi Samagra Siksha Aviangi Office Solon Sinduna Democratic Oiba Maongda Maibam Haukiba Numita protest Satakre Haina Desamna Fondorakli Desamgi Publicity and Propaganda Secretary 𝗍𝗶𝘄𝐽𝐬 Ristikantana Media the Thadorokpa Cherol Amana Hai Ngarang Sangsin Kiba protest Aduda Sarugya Kiba Taumi Singi Maraktagi Taumi Ahum Amadi Maral Leizadraba auto driver Fazan Kibagi Tawongbu Desamna Akanba Maongda condemn Tawi Atuba Matamda Fazan Kiba Taumi Sing condition Amata Yaudana Thadokadabani Karigumba Fazan Kiba Sing Thadorak Trabadi Desamna Makal Maka Kiyagi Kongjang Sing Jangsinaba Sem Sare Masida Tolapa Afafadagi Tekchak Pumnamak Education Minister T.S. Basanta Kumar Amadi Director L. Nandakumar Anina Pugadabani Haina Desamgi Cherol Asina Fondorakli Manipur ngasi Khwaidagi hena satina sokhanduna tungi yumbirel kayagi punsi khangu thakta pikham nahaliba mayai kaba chinjak number 4 Manipur dagi maru fangna muthatnabagi khongthang kaya paikhatpagi manung channa All Manipur Muslim Development Anti-Drug Cell AMMDC na mayai kaba number 4 chaba miyo nipal fagatkre fagalaba miyo sing adu imung manungda AMMDC gi office ta punna faminaduna wakhal taminaraba matungda Rehabilitation Center da miyo mari sinakre aduga miyo mari Amana imung manungi miyo singda sinakre haina AMMDC ki Publicity and Information Secretary MD Hanif Sahana Thadorokpa Cherol Amana Fongdorakli AMMDC na mayai kaba chinjaki mayokta chathariba khongjang asida lamdam asida leriba club organization Mairapaibi amadi mayai kaba chinjak sariba imung manungi miyo singna mapung fana sagot piu mayai kaba nisa asi lamdam asidagi maru fangna muthatnaba angamba thakta AMMDC na honari amadi honakigani haina Cherol asina makatari Manipur Kalakar Samiti Maidingu Langlon Amasung Sangit Natak Academy Anina Kutsam Naduna Sinba Numit Kuntrani Chupna Chatarakpa Workshop Cum Production of Thangta Kausaba Haina Thoram Haiba Thoram Ama Yumnam Lekai Lairebi Maning Zagavonju Mantapta Ngasi Loshinbagi Thoram Pangtokre Thoram Loshinbada ZN Manipur Dance Academy Gi Hanagi Director Laipubam Upendro Sarma Huya Lalong Manipur Thangta Cultural Association Gi Director Padmasri Amadi SNA Awardee Kaksing Tabam Sana Thoiba Sarma Amadi Kanglei Maim Theatre Repertory Imphal Gi Director SNA Awardee Dr. Yumnam Sadananda Singna Mathang Sina Athoiba Mitung Len Athoiba Mitung Amadi Thoramapu Oina Saruyaki
Arabida Mareba Pau Amon Bizari. Drone gi battery yauna landa season nagadaba potlam sing puramba kangpokpi dagi nupa ama minor aniga lonina Assam police ki SDF na 6 mile manaktagi tanaraga phare. Ngarang police na fazan kiba desam gi thomi ahum court na judicial custody da nimit 15 gi remand pikre. Borovekra subdivision ki Butangkhal khunda leiba maitegi yum ani masakhang daba singna ngarang ahing mai tharam lei. Norris Windona Sandok Sari Benumidangi Pau Matang Sadaloi Sari, Ming Tabiriba Singbu Amuka Hanachan Maibam Kurumjari.